برادري من عابوتش كالا ورجم براي خل كيلكا مولوروني بشكي لمكوه داروك اف آلا كردستاني كون دجمنات ياوي دكن يعني بلقها وشي بنقها وشي وندي بيجنا اف آلا قادة بيه بنقها وشي يعني از دخوازم برپرسي مديا تشيكر ايد ناوا پکه كيد لي كولينرين آبوچي كي وين دخوازن سامي تان سامي مالات سروكي انستوتيا كردية الاسطنبولي دركف باخر زانا فارقيني تو فرهنگا چيدك ولي كولينر ونظام تو روشنبيركي كرداي دركف باخر كيجي حنابيكو دا خبن افي آبوچي مدني فرحو كاكشار اورمان دركفن باخبن جمر بليكولين ببلغة اثبات بكن كو اف آلا هاني آلا پدكي اف آلا كردستاني آلا پدكي ازي بري و ازي شريفي آلا هاني بكن بجمر ببلغة اثبات بكن ببنگه بزانستي اثبات بكن ازي بيشم والله حق كريه اف آلا ريخستنكي نا آلا قلي كرد نه آلا کردستانی و چو آپول سر گلی کرد فرض کر سروکی گلی کرد کرو سروکی گلی کردی چه وندچن آلی خوال سر کردا فرض کن وندچن ده سلاداری خو سر کردا فرض کن تشتی کو ملکی کردایی ملکی گلی کرده ون دخوازن وی يعني في سمبولا هاني في آلا هاني يعني بكن آلا ريخستنكي وشري وي بكن ودجاتيا وي بكن يو قي اف روشنبيرين دي نافا بكي قي جارك يقولوا بوزي وناشوته قي وجداني يا اف وجداني وجه تشيه جي تشيه وج كاي بانا جي كفر بانا جي غير بجيك يقولوا بحسيانا اف زانبونا هاني اف زانستيا هاني كون بحثا ويدكن زانبون وزانستي ونافندا ليكولين استراتيجي ونظام نافندا نظام چه نواف خليل هوار ليكولين استراتيجي لبو خميتا تشيكري نافن كاشمر ليكولين اكي درخينكو اف آلا هاني آلا ريخ بدكي ازي قبول بكم بزانا بوم بعاقل برا حسين جمو آلي تبك برا شورش درويش آلي تبك برا كف كسين كل در دوراتا برا آلي تبك لي ليكولين اكي بزانا بون وزانستي وخدي جيدر خدي برنسيب بالريفاز وبالشافكاني جمر بين جبوكم مرة باور بكو بيش والله بآلا پدكي اگر آلا پدكي بينك جبوش راديجي اگر آلا پدكي بقوران جبوش ويراهش في آلا هاني حركة اسلامي پارتية كي لكردستان عراقي تنا وفي آلا هاني يعني قدر وقيمة وبريزقرتن نزيكي ويناب حمو جبركو آلا خود بینن نه آلا پدکی بین درباسی مالپرا پدکی ببین درباسی مدیا پدکی ببین ونه ببینن آلا پدکی لوگو پدکی اشکره و زلاله و آلا کردستانی اشکره و زلاله يو عيبي بس قاسة إيريشي في آلا هاني بكني يو بچكي بقاسي ون إيريشي آلا دولتا ترك وشكو إيريشي آلا دولتا ترك شبابي وزيدي ون إيريشي آلي بك شبابي وزيدي ها دولة وديتي لخو بشاندان حقاقا روجاكي جروجا چونا آلين تركا شوطان دنه يانجي إيريش كرنا أذيا انفرماسيون از دبيجم وزنابا ريخصنا بكي ويتشاغي ما كار ذكر نب خير ونب أحلابه دنوتو چاراب و نوتو پنجاب و كونغري هذا بيبو داها بيبو تشتكي ولو وآلا كي مزن دولة ترك دالقان دي بو وهات آبيت مديا ترك بو قربالغا كي مزن يعني تبيرا قلك هسا هذه كل نهال اسطنبولي جي دجين آپو ويچاغي لشامي بو آپو دين بو بتندي رخ نكر
اف آلا هاني آلا حقيق قرار اف آلا هاني آلا كمال بير نا آلا دولة آقلي ترك نا دولة ترك اف آخافتني آبو يعني وك اشتوى نهاز بورد آخفم آبو بنفسكي بكاسيت وبداخويا هنا ويشاقي ما تي في وان تشتكو تنوز بمقي هنا ما تي في بنبو بري ما تي في ببو يعني جبالكي ما تي في جي هبو لێ کەسێک و نێزیکی پێکەکێ دەزانن کە ئاپۆ دوێ قونەغا هەنێ ڕەخنەیەن توند لێ شاش bi şێوەیە شاش نێزیکی ئالا دەولەتا ترک بوو یا و ئاپۆ ینی بەری دەمێکی برادەرێکیش من پرسی گوت لە دژی ئالا کوردستانی ئاپۆ تا ئاخافتن گوتی یعنی گۆری شۆپاندنا تەخۆ ئێمە منە دیتیە دپرتوکێن ئاپۆ ئێک و مخوەندی بێ ئەس جملەیەکی ببینم ئاپۆ سەرۆکاتی ئۆندەرلێک فێلسۆف نزانم چێ بە نەباشی ئانا ئاپۆ یعنی دەوی گەماری بوو چێر ینی چێر دەگۆ شەرەفسز بێناموس تشتێن بڤیرەنگی دەگۆت و li kadroyê xwe dixist distê xwe bikar dianî distê xwe bikar anî û gotin ker û ev ji devê Apo derketiye vîdyoyê dema ku dilbixwîn re diaxive lê binerin û ne tenê dilbixwîn jî re bi Tirkî bi Kurdî Apo yekî wilo bû Apo gotinên nexweş ji Talibanî re gotiye gotinên nexweş ji rehmetiyê Mela Mistefa Barzanî re gotiye ji Mesûd Barzanî re gotiye Apo yekî wilo ye yani ne wekî seroka diaxivî dema diaxivî yekî pêxwasê Diyarbekirê diaxivî yekî wilo bû hevalî wî dizanin hevalî wî ê ku heta niha bûyîre ne ê ku dev ji wî berdanî jî dikarin biaxivin hewa navê Ebûbekir li Kurdistana Iraqê û kî jî heye yani hemû Selîm Çurukaya heye hemû dizanin Apo yekî xeberokî bû gotin dijûn çêr ji devî derdiketin lê di derheqê ala Kurdistanê ême me nedî me di pirtûkên PKK de bere yekî Apoçî ji pişta bavê xwe û ji xwe razî û lêkolîner û nivîskar û rewşenbîr bêje ba serokatiya me gotin û çêr û dijûn li dijî ala Kurdistanê gotiye em ê jî bêjin wekî misilmana wekî ev cîhadîstên ku dibêjin wela em ê kuştinê bikin heva Qur'an wilo dibêje heva hedîs wilo dibêje berebe Apoçî dema ku êrişî ala Kurdistanê dikin ya xwe dispêrin çi jêderê wanî dîrokî heye na jêderê siyasî heye na ê baş e jêderê rêxistinî ê partî ê PKK bere daxuyaniyekî PKK derkeve Cemîl Bayek wek zilama derkeve bêje ev ala hanê na gelê Kurd e na Kurdistanê ye a PDKyê ji ber 1 2 3 4 bi ilmî bi zanebûn bi zanistî biaxive tin ne Apo jî min nedîtiye lê min nedîtiye pesnê alê jî nedaye erê li dijî ala Kurdistanê nesekiniye lê pesnê ala Kurdistanê jî nedaye zaten Apo tiştekî Kurda nabîne divê Kurd mirî bû li wan zindî kir ez partiya behs ez vejîn min Kurda vejand û nizanim çi û dema grûpekî ji PKK qut bû navê xwe kirin PKK vejîn bi serokatiya Ehmed Şiner û Sarî Baran Apo çû vê tevgera hanê avejîn hemû mirand hemû têk bir eslan PKK li dijî vejînê ye PKK li dijî vejînê PKK rêxistina mirinê ye ku mirinê xweşik bike ku mirinê bixemilîne ku xurta bikuje ku keça bikuje a PKK wilo ye rêxistinekî bi vî rengê hanê ye
يعني جاوي ورنج يعني براستي من از خوازم که هلا روش کیش روژا آپو شرفه آلا هانه کربه من از 20 سال آپو چی بوم دناوا پرتوکیم پککی ایکو مخوندی تنه ایری جی تنه پسن جی تنه باشه اف آپو چی به وی کینه هانه به وی دوگماتیزم هانه لدیشی آلا کردستان ولو به وی ذکرشی هانه جمحبه جی خرابتر جمحبه جی پیستر هلا محبه مروه ناز دکه لیوانا ناوی خود کن تفگر آزادیه و تفگر نزانم چه و دموکراسی و اکولوژی باشه تحقوص دموکرات و تحقوص اکولوژی و تحقوص نزانم کرافیه دجاتیه تب آلا کردستان جبر چه بچک دموکرات ببوی آلا هانه ره بچک اکولوژی حسابک دار حسابک گیا حسابک گلک حسابک تشتک یا هما پچکی ریز لواج ویر رنگ کردا کس کو زور و زرتی ده یا پچکی ریزش ویر بگرن یا او روجا کدناف ده هی پچکی ریزش ویر وی سمبول هانیر بگن یا من ریز شتشتکی ور ناگر کاون ریز و دویشن تبه تفکر آزادیه یکو گرکت ریزش جیر بگره کروبر اف تفکر آزادی ریز جگل کرد رو بگره جو کردستان و دیروکا کردستان و جو شیخ سعید و سید رضا و ریز اف تفکر هانه دو چه ریزش مصطفى کمال آتاتورک رو دکر گیاو از چه ریزش جیر بگرم حتی اشم بیزی رخنه لیب ایکو برسفا مبده بر بحثا شهیدا ناکم دف داویش شهیدا ویلا قربانا شهیدا بر مچی بحثا شهیدا کری ایکو غدر و خیانت بشهیدا کری هنن هرنش خور ل پاراستنا مظلوم دوگان و حوالی بی بنرن ورنش خور پاراستنا آپو بنرن بیچوا دولت اتر کومار اتر خوشک دیگه بیچوا کمالیزم خوشک دیگه ورنش خور لمظلوم دوگان بیچوا رخنه لکمالیزم و لدولت اتر کد بی امنا آپو چینه مظلوم دوگان دی بیجا امنا آپو چینه ام بگه کنه ام ریخستنک سیاسینه ام سازینه ام نچند حب چتنم ام لدو آپو دچنو اون بناوی آپو جی لارون اون جمرت بیجن جا اف دجاتیه جا آلا کردستانی ره براستی داخوازا میتیه داخوازا دولتا کور آتر که داخوازا محپیه و کی جان آپوچی خاپوچی جو روجاوا جو کردستان عراق وانها ازدی ما ولو وان دحف ددن فاشزمكي ولو يعني بكين لدجي كردستان عراقي ولدجي مال باطا برزاني يجي بن سري كي جبن سري PKK و اف يعني اف ايديولوجيا جني دجاتيا كردستاني دجاتيا سمبولين كردستاني على كردستاني يهودنا هوا روش كيش روجا ورنش خور بنارن يعني از نزانم في مثلا هاني جي براسي ولو ما او نكري يان پدكه نكاره يان جي ناخواز بيجن يعني روش كيش روجا لهمبري PKK بصورت آپو يعني جي آلم PKK پدكه دين إخانت بمرأ إخانت شكلو تشنا من نديتي يعني بمرأ إخانت بدولة ترك وبنظام شو وان ورو دروي آپوچيا خاپوچيا إنه دحم بيزا تركادنا أمر وتعليمات خوش تركاد سينن جا آبو بقرو الجمعة دركه حتى تبقيج صبري أوكو وإيدن وجاوي ورن خلقه بكن خاين وخلقه بكن آجان